Mına Tacikistandықтарчы мыналар. Шулар эми кагаз жасап атат. Ковидкечи 2000 рубльдан иштешет экенчи. Мына зачем да? Мына бөт бар жогу. Кыргызстандыктарга ушундай документ жасап беришет экен 2000 рубльданчы. Беспредел. Снимать etmeyiz, пожалуйста. Паспорт атыңыз ким? Аты жөнүңүз. Мына элди кыйнап атпайсыңар бе? Өкмөткө барып айтыңыз. Тек ким өкмөт? Акыл эл Жапаров. Мен Садыр Жапаровга прямо айтабыз. Айтыңыз. Айтабыз. Эмне элди кыйнап атасыңар? Полиция, салиса, урган бар полициялар деп. Аты жөнүңүз ким мына? Элди кыйнап атасыңар. Жөнүндө бизнес болчу. Туугандар, токтоп турсаңыз. Мен тартып келет ама сюжет чыгат эртең. Бергениңиз. Чыгыңыз, пожалуйста, чыгыңыз. Тапшырмайлы берди. Тапшырмайлы бердим бизге. Жөн эле кагазды берди. Канчага баасы? 1800 сом. 1800 сом. Сиз алдыңыз пациентти? Алдым. Канчага сатып алдыңыз? 1,5. Бирок лабораторияга барбадыңыз, же бардыңызбы? Барбай эле 1,5 алдыңыз. Туугандар, мындан карагыла элди кыйнап атканчы. Средний Азия боюнча бүт токтогондо ковид боюнча кагазчы. Ушунча эл кара 1,5 миң, 2,5 миңден жасап атат. Мен элдин угушума караганда Эдил Байсаловдун бизнес экен. Элдин айтышына карагандачы. Бул Средний Азия боюнча токтогондо бир эле Кыргызстан боюнча. Excuse me sir, you speak English maybe? Жок, мындай кылыңыз. Атыңыз ким? Аты жөнүңүздү тааныштырып койсоңуз. I am not understand Russian language. Can you speak English? No. Снимать не имеет права. You know? Что вы снимаете? Да, удалить. Yeah, I don't know. Only Kyrgyz and the English language. I want. Айн! Безопасность полиции вы. Мына туугандар. Мулар кагаз жасайт. Ковидке кагаз мыналар чекеден. Мына ковид деп бир четинен кагаз текшерип өткөрүп атат. Телефондарынчы. Кто? Ты кто? Съемка сделал. Кто ты? Не, вообще-то кто ты? За что съемка сделал? Не, вообще-то кто ты вообще-то? Че, съемку делал? убери его руку, что? Что ты меня съемку делаешь? Уйди отсюда. Что? Уйди отсюда, говорю. Нельзя съемку делать. Мына. Мына ковидке кагаз жасагандар мыналар. Тажикстан, Өзбекстан. Мына. Өзбекстан, Тажикстан. Только кагаз жасагандарчы. Мына ар бирин текшерет. Мына представитель атыңыз ким, же аты жөнүңүздү айтпайт. Просто элдин үстүнөн кайыш тилип атат. Эми туугандар. Мына 2,5 рубльдан мына тажик жарандары жасап ушу немени чыгарып атышат. Мына ал жакта дагы бирөөсү турат мына. Только ушу ковид боюнча чыгарып. Ассаламу алейкум. ПЦР тести канчага сатып алдыңар? ПЦР тести. Байсадан. Сиз канчага алдыңыз ПЦР тести? Байсадан. Бекер берди да. Майли, кебілі 2000 сомға сатып алыптыр. ПЦР тест сатып алдыңыз ба? Сатып алдым. Қаншаға? 2000. Лабораториядан алдыңыз ба? Жөле сатып алдыңыз ба? Я просто сатып алдым. Аэропорттан? Аэропорттан. Қайсы улуттағылардан? Өзбек, тажик, қырғыз? Тажик. Тажиктерден сатып алдыңыз, Бізге интересін да туғандар. ПЦР тест алдыңыз ба? Бар? Қаншаға алдыңыз басын? Yo, bura o'zimizniki olib ishxonamizdan qilib berishdi. Sizlarchi? Qancha qaldingiz? 1,5 ming? ПЦР testi. Qancha qaldingiz? O'zbekiston bilan Tojikistonda yo'q bo'lganda, bizda Qirg'iziston dili elning ustidan qiynamaydi. Maga o'zim bunday aytgan qizig'i dili yo'q-da. Просто şunu yolga salıp elden göy-göyün jetkilip koyuşta maksat. O şöyle. Kaça kaldılar PCR testi? 1,5 mingga. Laboratoriyadan öttüler mi? Yok. Ötmeyle. Sizce? Vaksina var. Sizce jigitler? Satып алдыңар mı? PCR test. Kaçaga?
знаю, общую сумму там у меня получается 11 тысяч. Да? 11 тысяч? За сколько человек? Да, один? Да, tысячи. Вместе с билетом. Вместе bilet. Bilet içinde 11 binge. Sizlerdikiçi? 1700. Buna gördüğünüzler tuğanlar. Çalpıyla alıp karaganda şu 1,5 bin, 1700, 2000 rubilden taşı 2,5 bin geçeyin satып alganlar var ekan. Ошондуктан şunu tez arada Sredney Aziya boyunca, Orta Aziya'da birle Kırgızistan kalgan bizden çoğdur bir oligarklar, şumpaylar, şusteriler akça kılıyorlar. Gününe 1,5-2 milyondan işte oda. Şunu tez arada bugün jokka çıkarış gerek. Elge düşündür işlerini жүрgüzüş gerek. Mol Rusya'daki elçi, посол bu, konsul bu, nege oturat da bir faydalı nesiniz uqpadık, görmedik daha. Şunu tez arada jolga salыңızlardı. El talap kıladı. Rahmat. Buna tuğanlar. El oturat. Covid boyunca kança kaldılar kağızda? Ya, PCR test boyunca. Özün. Özünde var mı? Sizler kança kaldılar? Kul algan da onun Kul algan. Sizler kança kaldılar? 1000 1500. Analiz tapşırmayla aldınız ya, tapşırıp mı? Tapşırgan joksular. Sizler analiz tapşırıp aldılar mı? PCR testte. Evet, tapşırdım. Tapşırdılar. Sizlerçi? Bizde tapşırdık. Tapşırdınız ya, tapşırmayla verdi. Tapşırmayla verdi bizge. Jönele kağızlı verdi. Kançaga bası? 1800. 1800 so'm. Ekongorga? Biliyoruz lan. Baldarga kaç? Baldarga alınmadı. Alınmadı. Kızık. PCR testi kaça kaldınız basın? Ben Moskva'dan uçtum. Yok, PCR test joklu uçudasın mı? Ben sertifikatını uçtum. Sertifikat mı? Siz aldınız mı PCR test? Aldım mı? Kaçaga satıp aldınız? Rica Bırak laboratuvara barmadınız ya, bardınız mı? Barmayla 1,5 bin aldınız. Siz kaça kaldınız? 1700'ge. Sizçi? Bir canım. Kaçar mı? Laboratuvara bardınız mı? Barmayla satıp aldınız. Sizlerçi? 1,5 binge. Sizlerçi? Bir yarım. Sizçi? Bir yarım. 1,5 bin. Sizlerçi? 1,5 1,5 binge. Siz kaçaga? Jek kıl bergeniz ekan. Kaçtan? Jek özü kıl. Birden. Sizdeki gende kalganlar 1,5 bin rubilden 1700 aldı, 1800'den satıp alıptır. Az tuğanlar dağı surayımız, çalpı Kırgızstanlıklardan. Kırgızstan'a üy bilen uçurmadasın. Üy bilen uçuraptım ele aldı. Registratsiya başlanıp kaldı. Başlanıp kaldı da jakşı. Covid boyunca neme PCR test aldılar mı? PCR'di aldık oşo. Bası kança? Bası 1600 aldık. 1600. 1700 aldık. 1700 rubil. Laboratoriyaga barıp analiz tapşırmayla aldılar mı? Çok tapşırma ele oşo. Tapşırmayla jöne kağız satıp aldılar. Oşo yerden bilet alıp atkandan aytatken. Kağız satıp aldılar. Kağızı neme kılabız. Çok kağız emas, menda çerez online ile nemesi jönötüp atkan. Sizlerde de tıyındı koşup kotarıp koydular. Ben online ile kotarıp koydum. Rahmat. Kımmattu bizim süyüktü birliktegiler. Bunu elden aytışına karaganda şu bir ekön uktun Edil Baysalov'tun biznesi depti. Oşo Kırşavat eti oşo gözömöl deydi. Çemi çımışıgın çoğunlar bilesiңер da. Sadımın koca şuga göңүл bölüp koysanız bu Özbekistan jokka çıkarganda bir aydan aşık vakt boluptur. Tajikistan jokka çıkarganda 7 ay boluptur. Biroq Tajikistan, Özbekistan jarandары көбүнчө Tajikistan jarandары. Bizge ошол Kırgızstandын жарандарына неме сатып атат да. Şu test, PCR testiçi. Анан biz бул жерде азыр кичине 10 saat болуп түнүнө уктаган жокпуз. Машина дейм, самолет опоздание болуп кечирип кечинде түнкү 11'de учушубуз керек эле. Азыр күндүзгү 11'de учуп атабыз, 11'de 15 өткөндө. Аныстан деле майыл депчи, шүгүр деп. Эл чарчаган. Аябай деградацияда элдер. Байкуш элдер аяка бурса кете берет экен да. Анан аэропорттон беле сатып аткан жерлерден авиакассалардан коркутуп сатышат экен да. Мен өзүм күбө болдум. Мындагы сага баары учурбайт депчи.
Ошол себептен мындай маани берип, көңүл бөлүп ушуну бүгүн ПЦР тести жокко чыгарууңуздарды мен катуу айтып талап кылам да. Жөнөкөй элди кыйлап атат. Бул ушу бир-эки чиновниктин бизнеси. Толук анан Өзбекстанда бир гана достук өткөрмө пунктунда кыргызстандык жарандарга мурда 400 сомдон алып атты, азыр 200 сомдон алат. Өзүңүздөр көргөндөй жогоруда видеолордо жөн гана ошол неме кылып атат да. Лабораториядан деле анализ албай жөн гана 2000 сомдон 1700, 1800 бир жарым миң сатып атышат. Кыскасын айтканда элди орто жолдо кыйнап атат. Ошону ушул авиа компаниялар ортодо бизнес кылып атышат, ачык эле айтам мен. Себеп дегенде бир канча негиздер бар. Мен уккамын, Кыргызстанда жокко чыгарылган, сырттан келгендерге ПЦР тест талап кылынбайт деп уккамын да. Көп болду укканыма, 1-2 ай болуп калды. Бирок талап кылып атышат. Ошол себептен ушуну толук видео кайрылуу кылып, президент, спикер, саламат сактоо министрлиги, Кыргызстандагы диаспора консул, бар өзү диаспора консул, өкүлчүлүк, элчилик деген барбы жокпу билбейм Москвада. Ошол туугандар ушуну бийликке жеткирип, ушуну маани бериңиздер. Садыр Жапаров Нуркожоевичке түздөн түз кайрылам. Шуну тез арада бүгүн жолго салып, катуу көзөмөл кылыңыз.